Nakakatian jong ublay ibasuk bahay dukot ru gospel Lukas kalenong gab arpusaw kadukot gab saw pupra gospel Lukas lenong ba arpusaw dukot gab saw pupra ngan puli sisin ngin say puli lang baro piru pilong kisaki yakini ki penbut na din jonga piru pilong kisaki yakini ki ngin ni pedam magijing duai ya kaktiin ka jong me ko try angin snow ba de ka bor ka jong ka hapdeng jongi kren atrai gi kloi ban sha skora ka ni ka step na magijing pen kre ki baret ki balengkot ki jong aku mubreo ngaduai ka jing pen jan haji me kham tam na ki baret adu ki balasan ngin mari ka jikur khu lembak kaktiin ka jong me kren atrai ngin sha skor melong ublei ujongi hagi bom jikur ngi duai amen. Kani kadi kesini bakar pang mahyangan marbalai sudah kira bitang babon ki kena hitip dan kowe kijing sang kena sibit janmit sabuji kadang ke children zali mau tawar nyau teli kijing sang kena kan man cisha kalambut man pen kre ki popet skini kitayam ang pagurendang dula set ngano mi situ isur popet tina makata next time let's say dengan yo wan bagi ke children's fellowship ngin senang yo syu ban le ik badan kam hendai men taman step ngan syukren baik mangan keren mengakwa pin yaisha ban nga man sengap ik ketin jong ublei kublai sibun tembasan ni kijing penito jong pi tangkum tu la biang nalor bang hikai Sunday school ngahikai school ru Monday to Friday ngahikai school class 2 to class 6 LP school habalang ngadon biki kena man kesegi ngai lek kai bat ki ngai bam tifin bat ki maka jingim jinga kalong besngau tenan bandon bat ki hep ki berit namar ngatip ong jisu ladap himlong kum kini ki berit wat pho sniu ya ka beneng idon kam ban long kum kini ki hep ki berit ki bau jisu ong ki senran wat khang yiki syak bikin wan syanga naba jong pi ki berit long ke hima jong no long ke hima jong u blay tinamar kata kani ke step kani ka dekot ke banglasim kani ke jingkren ka jong jisu ya ki senran kani ke jingkren ka jong jisu ya ki senran piru pilong ki saki ya kini ki ai hadien bala deno yu jisu mano badi yu jisu to mano badi oh Judas you full name Judas is Iscariot aku nu Sunday school di mana dandanya kata mah Judas Iscariot is kamut u Kariot ketika silong kamut u Judas unong Kariot nama kata ki ong baik Judas Iscariot Hakapor bala dino yu jisu la kem yu latihan bisyari u manu pat balen yu jisu balen no yu jisu laisien manu very good Petros we ke jan mil is aiding hieng rambak ling do la kem yu jisu la kelumar jumut Petros la kem yu leader jungi kita kena minong yalam jungi de la khuslai jumut Petros libut nak kendong septieng tu sipai ha plau hieng jong rambak ling do anas bode sieng bodu kayafas jiayu takapor aiding Petros hey, dia me, boleh lihat berjisu. Itu pi, baik tu jisu, nam itu. Petros, ha? Tu lah pai sesini, lah saat ding pelau dia bun beriu, balak kami jisu lah ya bun ni nang ni. Saat ding tu kayak tadam kadik dia ni, busi lihat berjisu, busong shit nak kamat. Baik tang nam itu di. Tu ngam tip tu jisu tiang Petros. Kasihan kepala dia saat ding tai lah pai sedadian tu. Sedadian tu mana saat ding. Ni tak kelem bakala ni ba mat ke skor tu para jonga bolong spai mat nak mat tu segi ni di babot di jisu Petros lihat kamu iang ngam itu rius yar babi ke jingim baulalen ya jisu Good Friday kami jisu lah sempat jisu layap halor kading pernah jisu layap Petros kisenran baru ki ang kamu lakut DN mentang ngim don syu menai menu penyalam yingi ngi sang he dang san gum ni lai snem yalam jisu mentah jisu layap lakut ki kan thai ru ki le klumar jengmut ki le khuslai mat kim nut syu ban mi chabar ye shong bai khop aien te la tieng man mi surok mak kitu ki sipai ki lawat itu Petros itu Thomas itu Bartolomai ngin kem mi kitu baro mentah kini ki la syirit mensiem toh Haka di kesini dan gijing-gijing bapala kebangan penpai gijing mut jupiki kena syakawi pan kebentah. Jisu ladep ya tu lupa lain sin. Sipang